Biyag di tao. Mabalin ka ni kag sarita ta, Charles. Anya ka diti pagsaritaan ta. May papanitan niya. Apay akanayon ka matan ang maladaw nga awid. Saan ka matasigod na kasta Ada ka di problema? Awan ti problema. Nagawis lang dagiti barkadak. Dakas ka din na makijaming at. Sigurado ka kadi iti dayta. Kito Apay, ada pa nagduwa-duwang kanya? Agdamdamag aklaan, Charles. Madlaw ko nga minadakkel tinagbaliwan. Tila madlaw mo. Sige, ina ko niti kwarto. Kahit kon, kagina na. Kumusta kayon ka ni Charles? Kinatungtong mo ka din? Wen, mama, kat anya gay ti kunana. Jack indiritso nga atap ko nga da babae na mama. Dinamag ko lang nga da problema. Kaputa ka na yun amaladaw nga agawin. Kat anya gay ti kunana. Awan ka nung ti problema, mama. Alagan mo't ngamin nga aminan na nga da babae na. Anya ti rumbang haramidak, mama. Tinasayaat. Surutem iti papapanan na. Charles, kaano ka di asinaam ti live-in partner mo? Saan mo nasamot to nakabaulan ng isina? Hindi ka kumagganat, lab. Tagtay-timing aklay. Diyak nga rod mo, nakasano arugyak nga ibagang agsina kamin. Diyak mo no anya ti adda iti panuno ti asawak. Amangan no agdarom no maamuan na nga adda babae. Ay, matuktukan akong nga gururay iti panangisinam iti asawam. Basit pa panaganos. Basta ikarim masinaam Wen, kunak lang arudan. Mamati ka kumakanyat, lab. Promise, sinaak ni Nelly. Marabihan ka kadimanan nga agawid inton malam? Pasensya kan, wen. Nagawis na kiti barkadak, iso marabyanak manan. Damag-damagat, Charles. Anya dayta? Ay, ayatan nakpay ka di. Ne, anya matan aklase ti damag dayta? Apay asan mo sumbatan. Amok, kan marik na kasana kun nga ay ayatan. Ada ka din kasukat ko di tapuso. Awan. Anya dayta, damdamag maya. Sige, agyaman ak iti sungbat mo. Pudno gayam ti atap ko nga insukat na kon, Charles. Naglakalaang ti panangisukat mo kanyak. Anyat aramidem ditoy. Sinunod ka. Gaputa amok nga dan kasukat ko. Ngamti mo la kayat nga klonan kanyak. Ket, anya ti kayat mo mapasama kita. Agdarom ka? Anyang agdarom? Anya ti maramidan na no saan mo nakayat? Ten may saan kayo nagkasar? Isungawan karbangan ng agdarom. Hoy, Nelly! Rumbang lang nga awatamon asaan na kan ngay ayatan ti asawam. Saan mo nga ikamat ti bagim kan kwa na? Kita amat ngamin ti tsura may ti tsurak. Mas dawak no nya ti kinayat kan ni Charles? Nailaw anak lang kan kwa na, lab. Ang sikat ay ayatak itan. Gaputa data ti agbagay. Wen, pudno. Da kayo ti agbagay. Gaputa agpada kayo iti ugali. Da kayo ti rumbang nga agkadway dya impyerno. Saan ka pagtatakunan, Charles? Napanak na ka akon, mama. Pudno nga da babae ni Charles. Iso akanayon amaladaw nga agawin. Anya ti planom ita, iha. Pumanawak, mama. Agabrodak. Itikas na. Nalaklakak ang makalipat. Anya, bye-bye amlatan ti asawam kan ti babae na itikas dyan nga inaramid da. Umadaywak laangan. Dayta ti wagas. Tapno makalipat ak. Anakan ka nga ron dayta anak. Kan agan-anad ka kumaka na yun. Ni Apo Diyos ti mang tarabay kan ka. Ada, tapno ala ko namin nabadbadok. Nasayat mo to pumanaw ka na. Total, adamot na napintas anang isukatam kanya. Pasensya ka na. Ang mawanan ti maramida. Kaputa saan ako na naragsak iti denam.
Saan ka madanagan? Ta saan ka akamatan? No saan na ko nakayat? Saan ka matan akayat? Nasayat mat. Tapno, saan ako naparigatan? Alang ron, irubwat ko, nagitibad-bado. Naimbag mata, ta pinalubusan na kati asawa, love. Awan ang timaramidan na amo nang aminin ajak ay ayatan. Kasano nga ruhan, dito'y kan apartment ko nga agnaan. Siyempre, sa di no kumapay nga iti pag naada. Ay na, siya kunti kararagsakan na babae ita. Gaputa ka bukbukodan kan, Charles. Awanan kay nagaw ko kan ka. Oh, naimbag man ta nakaawag ka, Nelly, anak. Kumusta ka matandita? Nasayatan ti kasasad ko dito'y mama. Nalipata kun ti panang luko kanyak ti asawa. Nasayat mat nga rod no kasta anak ko. Kayat kun ti agnaad dito'y mama. Kat no'y palubos ti apo. Kayat yu ka di nga alaan kayo mat dito'y. Ha? Ay, nagsayatan no kasta iha. Awan Kayat ko ti umay di tapagilian gayan mo. No kasta nga rod, aguray tayo iti umno a panawan. Patsak adumtan tumatlaang day tagundaway. Ay, talaga gayam, ngayon kagumaan nga inagaw ni Charles iti asawa na, girl. Naamumat no kasano ti panagayat ko kan ni Charles. Ay, mas dawakan ka. Nagpintas ka. Adda na talaga na trabaho. Apay ani Charles pay laangay nga addaanan iti asawa ti piniling. Live-in partner na laang dayjay. Saan na ngayong kasar? Ay, nauray pay. Agdandanadan, kasar lang ti kurang kadakwada. Nagayat ka mo ta, saan ka di? Ay na, di mo man yakar ti saritaan kanya. Da kayo ka ni Charles ti topic. Namnamaak asika ti makaawat kanyak, takaru bakakit nga rod kan best friend ka, ngam saan mat kayam. Ay na, gaputadakas nga ruti naramid mo. Mamati ka iti karma? Ay, sana ka mamati iti dayta. Okay, baka muka. Napadasak namin ng dayta. Isu abalagang ka, girl. Gayam ka. Isu adyak kaya't amay sagmak ka. Nagsinada nga rodan iti asawa na. Isu amabalin ka di. Kidawag ti moral support mo para iti relasyon mi ni Charles. Baka muka. Total, di ka matpabagbagaan. Agawid aki di probinsya minton bigat, love. Ada si kaswat. Papaya bandak namin da papa kandag iti kakapsat ko. Apay ka no lang. Ada ka no pagtutungtungan mi nga kakapsat. Kat masapul ka nung ada kami amin. Kaano nga rati sampat mo? Diyak pa'y maiba ka, love. Ngam numalpas adagos ti kunada pagsasaritaan mi. Agsubliak matla adagos. Okay, agad ka nga rad. Hello, love? Kumusta lab? Saan kayo pa kadiyan nalpasan nagtutungtong? Nalpasan, love. Iso nga gawid ak itaditan. Okay nga rad lab. Mailiw akong kang ka. Anya? May salarabi nga awanak, kailiw na ko na dagos. Siyempre man amo ka diya may sa oras lang di ka makita. Kat kailiw ka. Bulaan nak manan. Akay so tibag baga. Kailiw ko di kinapintas mo. Alang nga rodan, tagrubata kon. Urayan na kon, love. Ay, Charles! Napuyang tinay padamag iti TV. Anya dajay, Dennis? Ada na disgrasya, Bas! Kat may sa tinaga ni Mike anang ko anakalugan iti Bas. Intaray da ka no di ospital. Anya? Anya pa ilang tararamidam. Sa dinong ospital tinangitarayan da ka ni Miles. Sumurot ka kanyak. Mapantay yung ospital nga imbagada anang niya panandakin ko, ana. Ay na, grabe tinapasamang itigayam ko, Charles. Nagado at dahit itimuging kan rupa na. Kasla saan mo tan mailasin nga iso ni Miles. Awan pa'y lapuot na. Nagkasang mo tan dahil napasama ka ni Miles. Ala, urayan ta na makapuot igayam ko.
Nagkuti ti ramay ni Miles. Nakariing San Dennis. Ay, wala pa iso eh. Ay, aday ta, agmulagat Anya ka di tinapasama kanyak. Apay ang nagututin pero bagik. Nadisgrasya ti ba sa nagluganan nyo, Miles? Tirupak. Apay ang naut-ut. Di mo igaman ti adu ada itirupam. Anya titsura kitan. Nadadahil ka din tirupak. Saan kumaday ta ti panunutem? Tinapatag, nakalasat ka. Anya pwede serbina ng kalasatag. Nunaladak matan. Manipod na gawid ta dito yung apartment ko. Saanan ang nagpakpakita ni Charles kanyak. Sana na pud na ti panagayat na ken ka. Gaputakas tanti rupam. Saan mo na nagaw-awid? Asino man namin ti mangayat kanyak no kastuyak matan. No napud no ti panagayat na, urayan nga pa ti tsuram. Ayatan nakalata. Nakabirok siguro ni tinapimpintas nga misyak. Dahito yan ti Karmak, Dennis. Saan na day ti panunutem? Tinapatag ita. Amo mo, ano asino dagiti mangipatpatagkan ka. Kas kanyak, ada akla ta agayem mo. Di ka pinanpanawan. Agyaman at launay gayam. Agyaman na gaputi pa na nga sa sikasum kanyak. Ay na, wanan nyaman na gayem. Kasta, ti panangipatag ko kang ka. Kamaudyanan na, mama. Nakaumay kayo matlangin dito'y abroad. Dito'y tayon nga agnaad. Ay na, maragsa kanak-anak. Nagpintas gayam, dito'y ayan mo. Nagdakkel mat gayam to'y balay a paggigyanam. Adamat nga ta mabalin ko, asarkan dito'y a trabaho. Adamat siguro, mama. Ngam saan kayo nga agtrabaho? Agyan kayo langan dito'y balay. Nang ronakit masikuga kon. Anya? Apay, nakiasawa ka kadimanan? Wen, mama. Saan ko ngayon bagbaga kada kayo, ta surprise ko. Foreigner tinakiasawaak. Kat nakasingsingpat. Iso ti akin balay iti daytoy. Iso siguro akas di tinapasamak iti relasyon mi ka ni Charles. Tani dyan, tinay karya para kanyak. Maragsa kanak para kan kanak ko. Uray kas jay ti inararamid ni Charles kan ka. Adalat ta napintas agasat nga agur-uray kan ka dito'y abroad. Ay na, adan tugay aman apukok. Nagsakit, Dennis. Nakitag tipos ni Charles. Adan sa balya ka dandan nana. Ala, saan ko man nga agsakit tinaka mo, girl? Dumteng tulat tamo ti karmana, ah? Mariknak itan tinarik na idi ni Nelly. Idi inagaw ko kankwana ni Charles. Inoy-uyaw ko pa'y idi. Gamita, siya kung tigas titilangan na ita. Ag-move on kan. Tinapatag, saan mo anapukaw ti trabaho? Adan tulat ta dumteng alalaki, amangayat kan ka itinapod no. Nga oray kasta ti itsuran. Awanan day tayo ti panunod ko. Aklo na kun ngawanan mangayat kanya, gapoy ti kasti alangak. Dahito yun ti karmak nga ikarok tumpal biyag ko, Dennis. Basta agkid daw kalatan, iti pamakawan ti Diyos. Patsik, nga agbalin tumit lang ang naragsak ti biyag mo. Juan Dennis, aramatak lang ang tintad ti Diyos sa may kadwa biyag ko nga agserbikan ko na. Mabit lang.
Naimbag nga oras mo, Miles. Ha? Sino ka? Di na ka din mabigbig. Siya ni Charles. Ha? Ala, apay akas tamat ng titsuram. Ay, dinasay at sumra ka man pay. Di tayo nagtipagsaritaan ta. Anyat napasamakan ka. Apay akas ta tirupam. Nauram ka di, wanuan niya. Ti babaya kinadanak. Adan gayam sigud akadandan na. Ket idinamuan na nga adan sa bali akadandan na ti babae. Tinaimingan nak. Sinabuagan nak iti makauuram iti rupak. Iso nagbalidan na kastoy. Anya? Natilimot kiti. Agim saan na may subli ti langak. Nagpakita kan ka. Takayat ko tagkid daw iti pamakawan. Gaputa pinanawan ka di kasta tinapasamak kan ka. Pinanawan na kakadimot ng ti kadandan nam ita? Uwan, gaputa kastoyan ti tsurak. Kanay katak pa yan iti trabaho. Ay, awan kanya kung tinaramid mo. Napakawan kan. Kat timakunak, ni Nelly ti pagkidawam iti pamakawan. Awanan kontak ko ka ni Nelly. Ang damag kong adadan iti inana jabrod. Ket adan asawa ken anak na ijay. Kasta ka di? Ay, imbag pa'y nga rod ni Nelly Sigurado naragsak ti biyag na itan. Saan nakas kadataan ng pasakit idikan kwa na? Uwan nga rod. Ang pangasim. Awatan nakmanantag din nata, Miles. Mangrugita ko mamanan. Ay, lading itak, Charles. Nasaysaya at no agkanya-kanyatan. Dita ko man pakibiyangan ditunggal may sa kadata. Ingkarik namin itibagik ajakon makirelasyon pa'y. Gan kang runaan ti amin. Ingkarik itibagik ajakon makisinubyan pa'y kan ka, Charles. Balot! Balot! Ada nagsarda nga logan iti abay ko. Lakwa adagos iti balot. Balot! Inaman na balot, Manong. Nelly? Ha? Amunak? Sino ka? Siyak ni Charles, Nelly. Amo ka din akong mailasin. Gapo iti kastoy nga itsura ti rupak. Ha? Ala, sika ka din nagpaiso day ta, Charles. Apay, naan ano tarupam? Atid duga sa laysayan, Nelly. Ha? Aywan gayam, iso ni Jan. Asawak. Kan dagiti talungan anak mi. Honey, iso ni Charles. Hello? Hi, sir. Naimbag ka pa'y, Nelly. Napintasan ti biyag mo. Makapapal ka. Maragsak nakparakan ka. Agyaman ak, Charles. Pakawanan na ko, ma. Gapoy ti panang pasakit ko kan ka, edi. Awanan day jay. Nabayagan na nalipatak day ta. Isong awan problema. Alam, balkuta mong ti balot agat gatangag. Takanan minto ni Jabalay. Sige, antoy na. Sinubrak iti maysa, Nelly. Ala, thank you nga rod ato'y matibayad ko. Kukwa mong ti sukli. Ala, nagano ti sukli na dahito eh. It's okay. Kukwa mo, Charles. Sige, patuloyin min. Come on, honey. Let's go. Napandan. Anyan. Aya-ayak man ang tibagik. Gapo iti makikita kita akinaragsak ni Nelly. Nakapapal ni Nelly. Ti babae a pinasakitak. Gapo iti panang loko kan panang isukat ko kan kuana idi.
Ti babaya pinangnamnamak iti awan. Sayang ni Nelly. Nakasingsing pa na babae. Nga pinaluspusak. Diyos ko, pakawanan na kumat. Biyag di tao. Anak, sa di numanan ti papanam kat kasangsangput mo laeng. Apay ay alapdandak a pumanaw, mama. Adamat ni Manang Catherine a paborito yung nga anak. Iso asanda ko nakasapulan dito yung nga balay. Ay na, amom ka di no kasano ti panagdandanag ko. No kastangawan ka dito'y balay. Kalukwan matday tang ibagbagayo, mama. Tikaw na yung kitding, makaangas kayo iti husto no awanak dito'y balay. Apay ay akasta ka, anak ko. Awan ka kampik iti daytoy a balay, mama. Kang runaan ni Papa. Ni Manang Catherine laang ti makitkita na. Iso laang tinasingpat para kan kuana. Ay, kasanumot ngamin. Naglaing ka amang sungsungbat iti amam. Idinto ta ni Manang mo kat saan nangararamidan ti kasta. Apay manaw ka man ni Jibalayo. Gaputa kay kayat ko no si Katika duha, Granny. Ang mumit akaguro da ka, bukas siya pumanaw ka iti rabi. Di mapay nga aramidan pa lang. Nasayat man kan santi aramidat. Tagidaksan da papakan ni Mama. Atap mo lang, dayta. Kuyuganak man kit di. Sa di namanan. Sa dino pa'y ko, ma? Aginom, ma? Gusto ko man ti inom. Agawid ka langan. Nasaysayat pa eh. Okay. No, saan nakakaduan? Siyak laang timapan. Kasano no dadaka sa mapasamakan ka? Konsensyam daytan, Anya ko mga iti serbim a boyfriend no saan nakakaduan. No saan ka lang ay ayatan. Nabayagan asininaan ka. Apay, agbabawi ka na nangaram kanya? Saan mat? Ayun, idaw-dawat ko aka na yun. Asapay lang ko matagbaliw kan. Ay ayatan ka unayan. Kat kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. No akpay so dagita nga ibagbagam. Kadwa anak nga rod iti amin akayat ko apapanan. Nabartakan agawid tan. Jack pa'y kayat ti agawin. Kayat ko pa'y ti agsala. Agpanat nga da eskwela na inton bigat. Iso nga please. Agawid tan Okay. Maudin asyat kan maudin na panagsalata. Umay kan, tumakder kan ta agsalata. Kita ma. Saan mo nakabalan ti tumakder? Umikinta si bayan ka tagawid tan. Itulog kay Jibalayo. Agyan mo na kiti pa nagitulod mo iti anak ko, iyo. Awanan nyaman na sir. Pasensya kayon, tagpilit ngamin nga uminom. No saan ko matakaduan? Ang mga no dadaka sa mapasamakan ko na. Pagyamanag tamaan anusam ti anak mi iho. Ay ayatak unay ni Ann, sir. Isungar aramidak ti amin para kan ko na. Sabay lang kuma, tadi ka maupuma iti anak mi ha. Kanayon ko ngay karkararag. Asapay lang ko matagbalbali mo ni Ann, sir. Ay, uray ka sa no ti panang bagbagakan ko anak at awan dengdeng na iho. Isu at tulungan na kumamang bagbagay ti anak mi. Sige, sir. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno mapagbaliw ko ni Ann. Inak nga ro dun, sir, tarabiin. Ang mga numadandanagan ni papakanyak. Agan-anad ka iti panagmanehom iho. Ulitek man ti agyaman. Gapo manan iti dayjay a babae. Narabyan ka manan na simbangpet. Pasensya kayon, mama. Diyak ngamin kahit nga dadaka sa mapasama ka ni Ann. Diyak mabali na baybayan latan. Anya launay tinakit-kita mi ti dayjay a babae. Malaksid nga awan lang arudan turong ti biag na. Bartek pa'y. Patsik nagbaliw tumot lang ni Ann. Kanayon ko ngay karkararag ti panagbaliw na, mama. Nagadudi ta a babae. Apay aday jay pa'y nga anti kinayat mo.
bumangon ka ditan mala daw ka iti first subject mo. Nasakit ti ulo? Saan nakasumrag? Anya? Ay na, amangan mo saan ka na makapasano ka na yun kaakasta. Kad, anya ko maita, ha? Kaungat da kan tumanan adag iti dadakkel ta. Saan mo pa'y akaya? Tapnusik ka akanayon tinabanglo kadakwada? Apay ay akasta ka. Agbalbaliw ka man, Pumanaw ka man dito'y kwarto. Di nakdisturbuhan. Sige nga, Rod. Ni mama ti ibaon ko nga umay diti kwarto mo. Alaban niyo usan ka tapno may kati hangover mo. Masapul sumrak kay ti pagadalan, anak ko. Masaduta ka sumrak, mama. Iso please, saan da ko manapilitan? Apay ka di adadadaulam ti biyag mo, anak. Saan ko adadadaulan ti biyag ko, mama? Bumangon ka nga, Rodan. Ta sumrak ka ni di pagadalan. Sige, bumangon na. Ngam awagan yun ni Rani, tao may naksukunan. Agyaman nakiti pa ng sukon mo kanyak ijabalay, honey. Kinunak namin kinkasaan kan nga ginom. Anyang ita, marigatan ka mo't gayam nga agring iti agsapa. Sorry, honey. Di na ko man sermona. Kanayon dak lang aruda na sermonan da papakin, mama. Pati ka di pa'y sika. Aggidantan nga agawid inton malang. Itulod ka ijibalayo. Saan ka na mapanaginom? Nalawag. Okay, honey. Sige man laangan. Amangan no makaungat kan kanya. Wadi po dita, di mo mabalinti rumwara mapanaginom. Apay kumasan, papa. Aramidek ti kayat kong aramidan. Mani po dita, saan ka na makawithdraw iti ATM? Allowance lang ti ited ko, numapan ka iti pagadalan. Anya? Talagamat ngawan patid ko kada kayo, anya, papa? Saan na nasaya ti aramidam? Anya ti kayat yung aramidag, papa? Ipasnak mo ti agadal, ken isardan mo ti aginom. Apay nga minapilitan da kapagadalan kat saan asumrak iti ulok ti adal. Kita niya nga ron ti aramidam, no saan ka nga agadal? Agbulakbol, kasanon ti masakbayan. Papa, apay nga minapagdanagan nyo ti masakbayak. Ni Rani ti makamo kanyak, papa. Iso ti pakiasawaak, kat saan nakto abaybayan, kaputay ayatan nak. Saan mo nga busuan ti kinasaya at nirani kan ka? Saan nagaputan na singpet ket aramidam amin na kay kayat mo? Saan to ama uma ni Rani kanyak, papa? Saan akas kada kayo, anauma kayon kanyak? Apay, ada ka di masapul mo. Ada ko makidawak mana. Anya dayta. Ikanak man iti kwarta. Ni, apay asyak ti pagdawatam. Sanak nga ron ama kayruar iti kwarta iti ATM. Anya? Apay adi mo ibagakan ni papa. Ibagak to inton sumangpad. Kasapulak ita iti kwarta. Iso nga ikanak kuman. Ay, saan ka ko mga ikan? Ngam amok akaguran ak tumanan. No jak mapatgan ti kayat mo. Sa dino tayan ni Ann. Rimwar mo't papa. Anya? Ay, awa na talaga ti dengdeng day dya babae. Sa dino nga ta tinangala na iti kwarta kat impaklos kumutin ti ATM card ngay gam na. Ha? Impaklos yu gayam? Isumot la ako na naasaan na makawithdraw. Jakmot ngamin amo nga impaklos yu. Di mawat iti kwarta kanyak, papa. Inikak tadyak kayat nga agsakit tinakam na kanyak. Anya? Ay, saan mo ton nga ikan? Saan nga agnakam no kanayon nga degem na kwarta? Ay, okay, papa. Sorry no inikak. Jak ton ulitin. Lakay, nasayaat nga tati inaramid mo. Di pa nang i-close mo iti ATM card nga igam ni Ann. Kay talangan ti amok apamuspusan tapno agpalit ti anak. Sana bali? Siyak mo inagan iti dayjay. Saan nga ta nakarkaro adadaulan na tibiyag na lakay? Ibagaan naman anila ang Catherine tinapatag kadata. Isardeng mo man ti panangisakasakit mo iti anak mo. Iso akarkaro at umanggan ti ulo na, da kanayon mo ngay saksakit.
Saan ko nga'y saksakit? Madanagan naklaeng. Ang mga nakarkaro nga agrebelde. Sana na basta makapanaw dito'y balay no awan namnamaan na kwarta na. Dayta nga rudket. Ang mga nakarkaro ang makapanunot iti madi. Imposible. Adi na iremedyo tapno maadaan iti kwarta. Nakarkaro ang mabaybayan na ti panagadal na. No minsan sikat ipabasulat no apay akas jay ti ugali ti anak ta. Apay man na siyak. Nga po ta inispoiled mo. Awan maramidak Armando. Nukas jay ti ugali ti anak ta. Ang mga numakabil ko na dyan itong sumangpat numapunwa na. Ay dayta ti saan mo nga raramidan Armando. Siyaklatan ti makisaw iti anak ta. Intun sumangpet. Kurang matgayam ti kwarta pagbayad ko iti bill ko. Tinasaya at awagak ni Rani. Taiso ti umay agbayad iti bill ko. Hello? Honey, umay ka kuman iti pagintinumak. Nabarta ka kon. Apay man na narimor ka? Please, honey. Nasakit tinakam ko. Impact close ni papa ti ATM card nga igam ko. Ita, awan pagbayad ko iti bill ko. Iso nga umay ka kuma, please. Maudin da ito panang sukon ko kun ka iti inumanan. San ka ngagbaliw no kunayon latan nga addamang suksukon kun ka? Tunggal mabartek ka, agpasukon ka. Basta umay ka, honey. Unayan ka nga, Orion. Saan ka kung mga agbaybayag? Bye! Imawag manankan ka? Ibarte ka, Nobiam? Nagpasukon manankan ka? Maudin da ito panang sukon ko kun kwa na mama. Isuday tatimbagak. Rumbang lang nga ikam ti pagpatenggaan ti amin, Rani. Saan ang mabalin akas talatan ti aramidan na kan ka? Agpanunot ka kumabat, iho. Pasensya kay kumakanyak. Mama, agayatak unay kanian. Kat jak ka baila na mapukaw ko. Ay, siyak ti baas asyan ken ka, iho. Imbis nga ginanakan tanabanog ka, ngam saan ba't tamapan ka pailaang agsukon iti babaya na bartek. Sana bali mama, talaga maudin dati panang sukon ko kunian. Hello? Hello ma'am. Da kayo ka di ina ni Rani? Ay, siyak nga rod, sir. Apay ka di. Umay kayo dito hospital itamat lang. Na-disgrasya din ako. Anya? Sige, sir. Umayak ka dagos. Itamat laang. Hello amiga, apay ngay mawag ka. Mapanmusukon ang ti anak mo, iti bar. Awanan ti anak ko amang sukon kumay ti anak mo ang nagtangkan ti ulo na. Anya ti kayat mo asawan, amiga. Natayan ti anak ko. Anya, apay, anyat napasama, amiga. Nabangga ti lugan na. Saan ko marimor ti anak ko? No saan na nagpasukon ti anak mo? Basol ti anak mo, sinapasama kiti anak ko. Anya ka na kayo napasama. Makipagrik na, amiga. Makonsensya. Awan maramida. Apay sinipaddak! Apay nga da kayo dito eh! Ni Rani tinawagak amang sukon kanyak! Sana da kayo! Sa dino da yan ni Rani! Gapo iti kinasukir mo. Napukaw mo iti biyag mo ni Rani. Anya ka diti sasawan niya, Papa! Nabangga tilugan na iti umay nakakumasukunan. Ket natayan ti kaayan-ayat mo. Anya, saan? Sana po na dayta, Papa! Tidak man ramakan iti kasta! Imawag ti inana. At daday di ospital, ket natay kanon ni Rani. Sana po na dayta! Kaya't ko makita ni Rani, Papa! Mapanak iti ospital itamad lang! Kaya't ko makita ti kaayan-ayat ko! Di ka pa'y lamap-mapan ijay. Di kagpakita ijay. Tadi mula mo no kasano ti panaglading iti pamilya nagapukan ka. Ang mga nonya pa ti maaramid daken ka.
Awan karbangam amang kita iti bangkay ti anak ko. Pumanaw ka ditoy. Gaputa si ka ti makagapuno apay anatay ti anak ko. Pagkawanan na ko, mama. Agpagpakaasiyak ka na kayo. Kaya't ko makita ti bangkay ni Rani. Uray pagbiitlaang. Kaya't ko makita iti maudi akong daway. Pumanaw ka, kunak. Sakbay nga gayabak iti pulis amang papanaw ken ka ditoy. Pagpambabawiyag ti amin. Ma'am, pagkawanan na ko man. No napukaw ti anak yung apo kanyag. Numabalin ko mga isukat ko ti biyag ko. Tapno mabiyag lang ni Rani kataramidag. Naladawan ti amin. Uray anyapay ti araramidam. Saan mon amay subli ti biyag ti anak ko? Nagsakit, Mama. Papa. Saan na nga'y pakita kanyak ti bangkay ni Rani? Maawatam ko mati pamilya ni Rani, anak. Nasakit unay tinakamdakan ka. Si kangamin tigaputi ipupusay ni Rani. Anya ti rumbang aramidag, Mama, Papa. Agbalbaliw ka, Nan. Gapo iti aramid mo. Iso na pasamak ti kastoy. Huwag, Papa. Ay karik, agbalbaliw akon. Diyak kayat nga damanan may sagmak. Gapo iti aramid ko. Pakawanan da ko ma, no nagbalina ka na sukir nga anak. Kada ito'y sigurong tidusak. Di pa nakapukaw ko iti ay-ayat ang kalalaki. Kanjak pa nakakita kan kwa na iti maudi akong taway. Mama, Papa, isagot ko kada kayo ti balegay. Maragsakan ka ni parakan ka, iha. Ngamin natunoy mo pa mo. Kablawan na ka, anak ko. Ay nakagraduar ka ni iti kolehiyo. Agyaman na kada kayo. Gapo iti anos yun ang papaadal kan ng bagbaga kanyak. No sana gapo kada kayo. Sana ko maanakaturpos iti panagadal ko. Agyaman kami, mat. Tadim nga ka kadagiti pamagbaga mi anak ko. Ket inidya mo dagiti bisyom. Iparabaw ko da ito'y asabon. Ito'y rabaw ti pancho ni Rani. Sinjak matan ti balon ko akandila. Ay, italaang man na masarong karak ti tanon ti nobyo. Aging gahita. Makon-konsensyak pala. Gapo iti ipupusay. Rani, no sa di naman tiyayan mo ita. Sapay ko mata mapakawan. Pagpapabawyak tinararamid ko iti kalabas. Agawaan nyo, tanegas lang tudon. Tina ni Rani ti sumungan. Kat anak kakaduhan na. Pumanaw ako na dagos dito eh. Ada ka matgayam dito eh. Sorry. No, basta mayak ajak impakada kada kayo, ma'am. Sige, pumanaw ako. Di ka pumanaw. Awan ti bang iparparit. No, sarong karam ti tanam ti anak mi. No, kasta. Saan da kon akagura, ma'am? Napakawanda kon. Pasensya kan. No, pinakitaan da ka iti saan anasayat iti kalabas balasang ko. Bunga lang siguro ti sakit tinakami dayjay. Gapo iti biglaan nga ipupusay ti anak mi. Sapay ko bata maawatam dayta. Uwan, ma'am. Saan kayo aginora? Maawatak ti kasdyang inaramid yun. Naaklon min ti ipupusay ti anak mi. Talaga siguro nga ijay langan ti pagpatinggaan ti biyag ti anak mi. Iso di ka madanagan. Sad na ka nakagura balasang ko. Agyaman ang launay kada kayo.
Ma'am, Dito'y drama tayo abiyag ti tao. Kaano lang idinang tadakan ka iti 2,000? Ngamita, dumawdawat ka manan piling. Amumat anapan kami iti anak tayo di ospital. Impa-check up ko tanabayagan ti uyak na. Anya? Check up lang, ngam nagastos mo amin ti 2,000? Gimatangak iti agas na dino. Kan maysa, gimatangak iti bagas, gaputa awanen maisaang. Numaminsan, amom kumamit ti aginot piling. Saan ano adda kwarta kat gastos ka gastos? Anya? Para mat iti anak ta tinaggastusak. Sa anak anag gastos iti awan ka is-iskan na. Ay, panawanak man ditoy. Ang mga nuad adda pumudot ti ulok. Nangag ko amin dagiti nagsaritaan nyo itay kanya Uncle Dino, nanang. Anya nga tanog sardengak langan nga agadal. Iti kasta, matulungan kayo nga agsapol para kadag iti kakabsat ko. Saan anak ko? Saan mong aramidan date na? Agadal kakit di na imbag. Ammo ka marigrigatan kayo, nanang. Nang runa no maipapaniti kwarta. Uray siya nga anak yo. Masakit anak mat gapo iti panagsasaon ni Uncle Dino. Mangted nga agpaiso iti kwarta kada kayo. Ngam isidir na mat kalpasan ti mano nga aldaw. Ay, wan nga rod anak ko. Ang di ka madanagan. Kabailak tagtrabaho, tapno sa anak adumawat iti kwarta kin ni Uncle mo at ino. Kasano kumangay ang makatrabaho kayo? Katadamot dagiti kakabsat kung awiran nyo, nanang. Mangsapulak iti agpalaba. Ano saklaangan ti makilaba, anak ko? Oh, apay kasta tilangam. Kaslad na parikot no. Pampanunutak lang amin ni Nanang, Rodelia. Maasyanak unay kankwana. Anyat kayat mo asawan, Carla. Kanayon ngamin nga apaan ni Uncle Dino ti inak. Nang runan no maipapaniti kwarta. Anya? Kaya't kung tagsardeng iti panagadal ko. Tulungak kumalaangan ni Nanang ngam di namad kayat. Ay na, saan aday tati makagapo tapno sumardeng kay iti panagadal mo. Sayang mati kinasirib mo no bilang. Ala, di ka agsardeng. Pangaasim, Carla. Ay, undayam, Carla. Naku na ni Nanang ko. Adda ka numaangay nga audition iji barangay hall inton umay alawas. Ha? Kasta ka di? Wan, iso nga imbagakyan ko na nga ilista na tinagan mo. Ha? Kaba ilam day jay, Carla. Ngamin, nalaing kang agkanta. Amo, 5,000 ti price no asino man ti mangabak. Kasta ka di? Wan, no kayat mo, umay ka iji balaing ton bigat. Iti kasta, makasaritam iti husto ni Nanang ko. Addakan ko na ti listaan para iti audition iti singing contest. Nakasarita ko na Auntie Helen. Adda ka no 100 pesos a registration, Nanang. Kasta ka di anak ko. Ala, bayam ta siya kung timang bayad apaman nga itid ni Mari Openg titangdan ko ang naglaba. Agyaman nak, Nanang. Jak mang namnama asyak ti mga bak. Ngam kayat ko apadasan. Gaputasan lang ni Rodelia agayim ko ti mga awis kanyak. No di kat amin nakaadalak, Nanang. Kasta ka di anak ko. Ay katun mangabak ka man kan saan. Okay laang. Tinapatag kat pinadas mo. Wan, Nanang. Nangikuti sarita nyo itay ka ni Carla. Ay ti bagbaga na as singing contest. Adula amin dayta. Ko lakay. Jay singing contest ije barangay hall. Anya? Ay na, jaklapat yan ang mga bakday jay nga anak mo. Saan namat anam namaan ti panangabak na? Ti kunana, padasan na laang. Adula amin. Jay kwarta nga ibayad na iti registration. Igatang yulaangan iti naimas asiday na pagsasangwan tayo. Tamabsog tayo pay.
Saan ko kat adawatin kan katiitad ko kan kwa na pagbayad na iti registration. Bukod ko a kwarta. Tangdan ko ang naglaba. Guputa makilablabada kan, naglastog ka ng nagsasaw. Ha! Ang mga matong paka, siga, piling. Anya? Apay akas takamatan. Awan matdakas nga aramidan ni Carla. Unay kandino. Dinaw, nasaya tay may ka dito'y balay. Agsarita taman di tinalapat. Kanya iday tananang. Nadamag ko tararamidam iti asawam. Apay akasta ka. Naulpit ka kadakwada. Nangrunakan ni Carla syuman mo. Ipatag mo ko maida. Ay na, ipatag mo ni Carla kas iti panang ipatag mo kadagiti anak yu kan ni Piling. Kasano, Jack, makaungat? Ipilit damat ngamin amin na kayat da. Kas kumay ti panakisalip ni Carla iti singing contest iti barangay hall. Agad, anya kumatida kas iti dayta. Amudang awang kwarta. Saan mo't mabalin sumali tayo latan nga awan ti bayadan? Para lang iti sa nga gasot, kastakan. Ay, basta. Jack, kayat nga gastos iti awan kaasiskan na abanag, nanang. Ay na, Rodelia. Nakaragsasak. Kasta akmat, Carla. Maragsakan para ken ka. Uri sana siyak tinangabak. At least, siyak ti second place. Una, sana bale. Adun to pa'y ti pakisalipam a singing contest. Katnam na maak, si Kanton ti ag-champion. Ay na, sapay lang ko mga Rod. Ay, kinapudno na. Nasaw kanyak ta advisor tayo nga ada ka numaangay a singing contest into numay abulan iji ili. Kasta ka di, kat mapanta Kaduan ka ama pa nag-audition. Agyaman ak unay ha. Gaput adda ka iti iti abay ko tunggal kasapulan ka, friend. Awan anyaman na. Agayom ta. Nakasagana ak amang suportakan ka. Iti anyaman apakisalipam. Ala, agawid ta nga Rodan. Sigurado maragsakan ni nanang ko nuyawat ko dayto yan nga baka. Ay, agluto ako ngam awan met gayam maisaang. Anya? Amangan no adda kwartam dita, paggatang la ko maitibagas. Awan kwarta. Nanang! Awan ka din bagas tayo? Carla, anak ko. Adto'y nanang, paggatang nyo iti bagas. Kan gumatang kayong mutin iti masapsapol iti balay. Ay, saan nagaputad na nga bakam dita, aglas-tulastog kan nga agsasawa? Ni, saan kumot nga ipalpalastog, uncle? Talaga nga itad ko dahiti para kada kayo. Kada tayo amin. Diyak kaya't abukudan. Basit lagatad dayta. Saan mo nga ipalpalastog kanya ka? Second place magayam ni Carla itinaangay singing contest dinaw. Ay sayang, di pa ila isumo tinag-champion. Jaklam mo na kita, tata. Anya! Ang mga nun at dapat alumastog no iso tinangabak. Anya! Nay! Apay nga kastamon tintibagbagam iti syuman mo, dinaw. Ay na, tata. Sipod pa'y. Talaga napulot ti darak iti dadyang ubing. Nagsaritaan mi ngamin idi ka ni Piling nga ijayan dalola ng tipagyanan na. Ang di naman kayat. Anya, ay nandinaw. Makitak mo't ka nasayat na dyan nga ubingkin ka. Nagrespitaw. Apakasta ka kang kwa na. Basta, napulot ti darak kang kwa na. Carla, anak ko. Amok amasaksakitan ka iti panagsasaon ni uncle mo. Nanang. Agan-anos kalat ta, anak ko. Nanang. Awan pari ko titi dayta. Agyaman ako na yan ako. Ikarkararag tayo. Sapay la kumatadumtang to ti gundaway nga agbalbaliw kan makaamiris ni uncle mo. Nanang. Uray ni uncle. Ikarkararagak mo't, nanang. Anya ti planom, friend. Mapanta ka din ijay ili ita? Inton bigat langan. At dapay matnas kan alagpas at aramidan ijay balay. O sige, no day tati ko nam. Ngampang nga asim Di mo ibagbaga iti uri asino ang mapanak agudisyon.
Ha? Sekret talaang. Kaya't ko ngamin nga ilimad ka dananang. Apay ngay? Kaya't ko ngamin asurpresaan ida. Gaputa kaya't ko nga ipanat nagkadakwada akabailak nga aramidan daytoy. Nang runa ka na Uncle Dino. Ha? Aging ka ngamin ita. Kaslaawan latta pa nagtalat ni Uncle Dino iti kabailak. Kasta ka di? Wan, iso nga imbesa maupayak. Day takit di ti mangkarit kanyak. Tapno ituloy ko ti panagkanta. Sa dino ti papanam si Kakarla. Nasa papay lang, nakapulas kan. Kwa? Unaw, ada kasi narak mo. Amangan mait, no adan kaayan-ayat mo. Ha? Ala, awan mo ta, Uncle. Adala na patag amapan may asikaswan ni Ijay Ili. Iso amasapul amasapa kami, tapno saan kami amalada. Hey, adula amin. Paggasgastusan na dayta. Ha? Saan ka na mapanta? Sayang lang, ti pasahim. Mabit lang ha. Basaak man dahil nag-text kanya. O sige, ngamin, itay pa nga agkaratex kat madamati klase tayo. Ala! Karama na kadagiti nakapasa iti audition. Wow! Kasta ka di? Ay na, maragsakan akparakan ka, friend. Diyos ko, agyaman ako, nay. Apay nga ita ka lang, Carla. Kasla masansan ka na marabrab yan, ha? Uncle, Imbis at tumulong ka kuma dito'y balay. Saan, mate? Gaputa ka na yun ka marabyan. Siguro, pudno ti atap ka, nga da boyfriend mo. ala, sana pud no dayta, Uncle. Kan awan madingar aramidak. Kan awan pa'y plano ka maki-boyfriend. Gaputa ti panagadal ko into narak, Uncle. Nasayat, no pudno dito nga ibagbagam. At dalamam mo ka sana nasayat nga aramidam na amangan no saan mo ang magustuhan no siyak ti makapungtot. Ha? Panunutom ti gastos mikin ka. Saan lang aninanang mo ti gasgastos? Siyak ti adang gasgastos nga uray saan ka mo aputot. Mawatam! Rodelia, kag nervyosa ka matan. Nagado ti tattao nga agbuy-buya. Ay na, saan ka nga nervyos? Amok akaba ilam date na. Go, Carla! Oh, si Kanti sumarunong agkanta. Lalaingam ha? Wan, para kada kayo amin day ting aramidak. O ala, mapan ka nga rodan. Lalaingam. And the champion is... Contestant number 4! Carla Jane Kazi! Ay na, congratulations, friend! Sikat ti champion! Day ti siguro ti karagsakan nga daw para kanyak. Wan nga rod, ay na, proud ka talaga kan ka, friend. Saan ka man anangabak iji barangay idi fiesta? Si kamot ti champion dito'y ili. Wan nga rod, nakaragragsakak. Gaputa siyak tinapagasatan at champion iti singing contest. Sigurado ang maragsakan ni nanang mo, Carla. Nagdakkel ti prize mo. Wan nga rod, sigurado ang maragsakan ni nanang ko. Ngam ni Uncle Dino, ang mga no sana maragsakan day jay. Saan mo ang panunutin day jay? At dan tulatal daw ang maapresyar na ti aramidam. Nanapiling! Ni Tata Dino! Nadisgrasya! Intaray dahi di ospital! Anya, sa dinong nga ospital tinangitarayan dagan ko, ana. Anya nga mintinararamid mo. No amom kumaasaan mo nakabailan ti agawid. Inturog mo lat ako ma, naging gaamausawan ka. Anya nga ita. Imbag kumano saan na highway ti pagna. Bakit? Naimbaglaangan atay jay batog ti balay datataton nyo tinakadisgrasya Iso nakita na ka.
Anay, nagsakit sa kakanay ko. Ala, aganos ka. Agimbag kan tulat ta. Ay, kasano day tuyan dino. Awan na pulos kwarta ita. Bakit? No jay kwarta ko mga ingin inom mo. Kat inurnong mo. Di adda ko mamaaramat no kastoy nga emergency. Nanang! Uncle Dino! Ha? Karla anak ko. Nagdiretso akong dito ospital. Taimbaga ngamin dagiti kaarubang adda kayo dito eh. Wanta na disgrasya ni uncle mo. Gapo itinalaos abartek na. Ha? Parikot ko nga rod no sa dino ti pangalaak iti pagbayad tayo. Nairanamot nga awanin ang pulos kwarta tayo. Di kay madanagan, Nanang. Siya kundi makaamo iti kwarta pagbayad tayo dito ospital. Ano? Uncle Dino, nangaba ka kiti singing contest iti ili. Kat adtoy oh, yawat ko tinapangabakak. Imbagla makatulong kada kayo. Agpaimbag kayo, Uncle ah. Kat sapay ko ma, tasaan kayo nga agbayag dito ospital. Carla, Uncle? amo ka na pa sa kitak tirik namin tinamin ano adaras. Awan pa nagtalag ko kadagiti ka ba alam nga ramidan. Ang saan kalataan na upay. Ha? Pakawanin na ko Carla. Amo ka naglablaboy sa kan ka. Pagbababayak amin dagiti naramid ko asana na sayaat. Awan kanyak day jayan, Uncle. Agyang anak unay ha. Kaputan na sayaat kalata kanyak. Itilaksid ti kinadakas ko. Ngagsyuman kun ka. Nalabit na kasto'y tinapasamak. Tapno makaamirisak. Ala, agpaimbag kayo kiti, Uncle. Tapno makarwar kayon dito ospital. Saan tay kuma at agibasitan, ti kabailan ti may sa atao. Tamangan no isuntugayam ti makatulong kada tayo, inton agrigat tayo. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyo gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Happy birthday, Leo. Thank you Catherine. Tiket ko. Dua talaga mang celebrar iti kasangay ko. Tapno mabukudan tatika ni tuta. Ang imsak ba na? Yukor ko pa'y nga umunakan ka na ito'y sagot ko akwintas Ha? Ha? Ala, sagutan na iti kwentas? Ala, baliktad mat, Leo. Syakit di ko matimang sagot kan ka Tasi kakit nga rod niya ang kasangay. Sagay sa ta, Catherine. Ha? Pasensya kan, Leo Awan mat ngamin trabaho. Uray kasano kumati ayat ko amang sagot kan ka. Awan pangalaak. Di mon problemahan dahi ta. Jak kali ka guman ti regalo ng agtawad kan ka. Tinapatag ka niya. Kaya ti presensya kan ayat mo. I love you, Catherine. I love you too, Leo. Aday ta. Nayokor kong ti kwintas iti tanggad mo. Ita, siyak mat ti mangyokor iti kwentas mo, Leo. Sige. Kuma, agdanayan dahil kinalailo tayo titong kalmay sa Catherine. Maipasigurado kan ka, dayta. Basta di ka agbaliw kanya. Ikarik, sika lang ti umuna, ken mauding ayat ko. Ay ayatan ka, Catherine.
No kasta, nagbiyahe man ni Leo, anak ko. Una nang, nagluwasan itay parbangon. Talaga nagagamo day dyan nobyo man niya. Kaya't ko aparakin ka. Agyaman ak no magustuhan nyo ni Leo para kanya, nanang. Anyag tayan ti trabaho na ijay syudad. Agtrabaho iti cellphone repair shop, nanang. Dakkel ka no a shop da iti may sa amol. Anyag tulagan nyo ngay. Awan ka di pa'y plano yung agsimpa. Awan pa'y mat ibagbaga na may papan iti day ta, nanang. Mabainak mat nga agdamag. Isa nga urayik latan no kaano ti panangibaga na iti panagsimpamin, nanang. Boys, awanak itong bigat ha. Na kayo pala ti makamu dito shop. Agsubliak matlang, iti kanikadwa nga aldaw. Leo, umay ka man. Apa ka di, sir? Sika tipos ka ngagbantay dito shop kapayatan ti kawan ko ha. Win, sir. Agdala ka kunay kan ka. Amo kon ti kababalin kan ugaling. Iswa sika ti pangital ka iti shop. Sige, sir. Di kag nanag. Jack bye-bye anti shop. Sa bagay, mabiitak mo lakit diti papanak. Agsubliak to adagos. Ay, pasitla pa nagano sana. Makaurno nga kung iti pagkasaran mi ka ni Catherine. Sorpresa akto ni Catherine. Jack pala ibagbaga ti may papaniti kalay sa ita. Sorpresa akto nung biyak. Ay, sa magmamanulangan na bulan, makaurno nga kon. Nay, ni Boss Peter. Hello, boss! Hello, Leo. Kumusta dita? Okay, mate. Adulat ta ti tao. Agananos ka? Tayo ti pa nagsubli. Kadatip mo kanya. Ay, sana yun, sir. Saan man? Basta dantuitin ko atip mo. Okay, sige tagrubuatak matan. Agbiyahe ako nga gawin, Leo. Bye! Ay, bye, sir! Ay, awanan ti makunak iti bus ko. Talaga na singpait. Ken saan ana imot? Oh, basit labanag day ta. Awatan. Saanan, sir? Intritdak lang arudan? Ikandak pala iti kwarta? Alakit din. Kasla di ka nairuam kanya. Awatan mo tayo dul. Sige, uminom ta. Ibusin ta, ito'y ginatang ko asyat ta. Sir? Kasto'y latan, ti aramid ta. Nawalpas ti trabaho. Siyat ti pagliwliwaan. Agpadatamat nga wan asawa na. Wen nga rod, sir. Nga mabay. Talagang awan plano yung ang mga asawa manan. Duan atawin tinapalabas, manipod na tayo day di mga asawa yaw. Awan siguro, Leo. Awan na iti panunot ko na ita. Kaya may sa lakaya ko. Napay lang at gusto mo't ka natawa ya. Saan kayo matalakay pa, sir? Ubing kayo pa iti taon nyo 60. Kas kay lagtaw-tawan iti 40. Nataer kayo ngamin, sir. Iswa, saan amadlaw 60 yon? Dinakman pa sa blugan. Ang mga nun na yun naktitip mo, Leo. Asan man, sir? Agpaiso ti bagbagak. Wunan. Sir, mabit lang, ha? Ada umawawang iti cellphone ko. Sige, sumbata madagos. Ang mga importante na ita. Agpakada ko, sir. Uray, dua aldaw. Oh, apay, Leo. Imawag ti kasinsin ko. Ninanang ko. Naatake ka no iti high blood na. Katada di hospital. Anya? Ay, sige, tayo tulod kan. Ha? Wan, kaduan kan. Nabayagan na kayat ko ti agpasya iti lugar yo. Aramatin tan ti lugan ko. Mapanta iti lugar yo. Pasensya kay unsar. Nadisturbo kayo ka po kanya. Di kay matanagan manang talaga kayat ko tagpasyal dito lugar yo. Nga oray hindi pa lang. Pag-ayat ko nga minti agbiyahe, amo nila yun na ita. Pasensyaan yun to'y balay, Maysar. Napobre kami lang amin. Sana dahi tati panunuton nyo manang. Tikit di pa naging bagyo. Mabalin tayong tagbiyahin ton bigat, sir. Tadamot nagiti kasinsin ko ang mga sikaso kaninanang.
Di ka kadyaganat ngagbiyahe. Adak lang arodon dito abos mo. Agtalinaid ta dito iti uray makalawas layo. Tapno masikasong tiinan. Ha? Wan. Sana bale, tayo nawagak ni Hildo dyan siya. Isupay lang timakam mo. Padamot lang kami na mapagtalkanday dyan. Kaaningan to pa'y sarungkaran tinubyam tapno awan ni bagbagan Sige ka, ang mga nagpasog nun. Sige nga sir. No kayat mo kuyugan ka mang sarungkaran tinubyam. Tapno makitak man mo ti bagbagam anobyam. Win sir, mapan tayo. Catherine, iso ti bagbagakan ka anasingpet abos ko ni Sir Peter. Sir Peter, iso ti nobyak. Hello, nice meeting you, Catherine. Kastamat ka da kayo, sir. Napintas gayan tinobya ni Leo. Sige. Agsarita kayo pa itarumwara ko. Inakagpaangin di Jerwara. Kasla nasingpet ti boss mo, Alayo. Nasing mata talaga. Ngamin, kinuyog na pa nagawid dito lugar tayo. Inaramet may tilugan na. Wan nga Rod, man ti boss akas kan kwa na. Wana, kan nangtad pa'y kit di iti kwarta. Ngayong gatang miti agas ni nanang. Kasta ka di, nasingpet nga Rod talaga. Iso ang nagasatak unay. Tanatumpong akti boss ang nasingpet. Ayo, kano ka manan nga gawid di dyan lugar yun? Diyak pala gawid ka na gito, sir. Anong tilangan ko hindi na panabulan? Awan problema iti dayta. Okay lang kanya. Ha? Agawid ka kindi. Yung kasarungkaran ni nanang mo. Amang ano awanan ka sa pulan na ijibalayo. Igatanga mi ti masapsapul na. Mabit lang ha. Antoy. Igatang mo iti kasapulan ti inan. Ala, saanan, sir? Ada pa'y kwarta? Alakid din. Awate mo. Masyanak iti inan. Iso atulong ko na itan kun kuwana. Naimbag man ta nag-awid ka man anak ko. Katkaduan pa'y tibos mo. Una na, pamay na kay sarungkaran. Ay, wan. Napanan ni Sir Peter anak ko. Diyan ka mo kunak no nagpakada-kada kayo? Saan man? Pinagandar na tilukan na. Idikwan, nasibot mo tan. Ang mga nadala na panananang. Kasano nga rudan ti trabaho. At dapay nga rud masweldom no kanayon tilangan mo. Kumpleto mo't latatit itad ni Sir Asweldok, nanang. Mas daawak at talaga ijay bus mo. Anya launay nga tati magusgustuan na dito'y lugar tayo. Apay akay kayat na ti agtali na dito. May salat ti amok, nanang. Presko, ti klima tayo. Daytoy, sir. Uminom kayo iti danom tinyog. Nasamit day tatakapurpuros launay. Agyaman manang. Nakasingsingpet kayo kanya. Wanata nakasingsingpot ka mangamin kada kami, sir. Napanan ni Catherine manang. Awan met. Ay, adlay di silid na. Nagpulis biit, tadi na ngamin napakadaan tiyo umay mo. Urayong biitan, Sir Peter. O anya, inaklon mo ni Peter, Catherine. Ay, saan pa'y nanang? Anya pa'y lat urayam ngay. Aklo na mo na tamang ano sumapul iti sa baling arman na. Ay, kasano ni Leo, nanang? Baybay amon ni Leo. Awan na pinta sa masakbayam kang kwana. Tapada tayo marigriga day jay. Sa bagay, kayat ko agumin awat ibiyag ko, nanang. Ay kawan na. Isuan ni Sir Peter ti pakiasawaam. Saan mo tamadlaw alakay? Jay latawan kan busis na tilakay. Ngam tirupa na ubing pay. Kaslay na una lang iti sa nga pulo atawan ngam sika. Panunutom ti masakbayam ka ti ren Sinaam to ni Leo. Tapno sana mang namnamakan ka. Wan, nanang. May, padakulin yung tibalayo Catherine. Ha? Wan, Leo. Catherine! Ingkay saganan ti merienda dagiti trabahador. Wan, nanang.
Ay, Leia, agawin ka pilaan. Pasensya kanta ni, wrong timing ka sumarungkar. Makumikom kami ngamin dito balay. Sige na. Mapanak nga Rodan. Itay kumapay Sige nga Rodan. Sige. Payakas Jay. Kalati pa nagbalik ti trato ti ina ni Catherine kanyak. Nagubsang muti na makisarsarita kanyak. Adda nga ta di na ng gustuhan. Anya ti basol ko kunkwana. Hello, Catherine. Hello? Busy ka di? Itay pa ngamin nga awagan ka. Ngam di mo sungsong batan ti awag ko. Ay, sorry. Jack nang ti cellphone ko. Madlaw ko kun ka. No Jack ag-text, di ka pa yan ag-text kanya. Sana kas idi nga inaldaw ang makaawat ak iti-text mo. Ay, sige. Tagdapi aramida. Baliwam to lang ang ti umawag. Bye. Apay kas Jay. Madlawan nagbaliwan ni Catherine. Sana mabalin ti kastoy. Agawid takasaritak tinobyak. Ket no kas kasano. Ijaya kun ti panagkasarmi. Kaduan kan layo. Uray sanan sir. Mabitak lang. Agsubliak matlano bigat. Basta kuyugan kan. Ala, mapanta. Usaran tatilugan ko. Ha? Nasaya ate may kalayo. Isublikan ka daytoy. Apay ngin sublinti kwintas nga intad ko. Basta isublikon. Catherine, ada ka di basol ko na nagkurangakan ka. Ibagama. Sorry, manyaman ti basol ko. Basta isublikon daytoy. Katlipati mo ti amin may papankadata, Leo. Anya? Catherine, di mo kumamot sa unti kasta. Agbreak tan, Leo. Sana, diyak umanugot. Ay-ayatan ka. Diyak kabala na mapukaw ka kanya ka. Di mo man idaldal ti bagi may tanak ko no di na kan kayat. Andan sa baling ay ayatan na. Kat iso ti kayat ko pakiasawaan na. Pinayaban na ka no, sir. Apay ka di. Pasensya ka na. Ang amnaskan nga agbawasak iti trabahador ko. Ha? Kat may saka kadagiti ikatag iti siyap. Talo kayo maikat. Apay sir, ada ka di basol ko. Apay nga ikatandak matan. Awan, di basol ko. Agkisayak laang. Tanay, medyo kumapkapsot ti kita ti siyap. Ha? Nay, adumot lata ti customer ti siyap, sir. Nanayunan pikit niya, Di nak isuro, Leo. Ha? Noan niya ti pangadang ko. Isu ti masurot. Mawatam. Kasano nga rudanan ako? Awan ng trabaho. Uwan nga, Rod. Ang sumapulak iti pagtrabaho dito lugar tayo, nanang. Ala katunan anya nga road. Ngam panagkunak. Adda nadagsen arason. No apay nga inikat na katibos mo. Awan mata mo kabasol ko. Una yan. Tanaira na pa'y matasin ni anak ni Catherine. Kalpasan na. Kasya tinaramid tibos ko kanyak. Ay gayam. Adag warwaras adamag dito ilugar tayo, anak ko. Anya damag, nanang. May panggap itinubyam. Kin ni Sir Peter abos mo. Anya na ita? Adda kanumot gayam relasyon da, anak ko. Anya? Pakawanan na, Leo. Agam sapay kumata saan mo panunutan nga inagaw ko ni Catherine kan ka. Sir Peter, apay ana aramid yu ti kastoy kanyak. Ulitak, Leo. Saan ko nga inagaw ni Catherine kan ka. Diyak ang gagaro ti amin. Ngamin, agpada kami itirig na. Juan Leo. Sorry. Ngam nagbawing tirig na kini Sir Peter. Isugayam tay ayatan. Apay an aramid yu ti kastoy kanyak. Ladingitak, Leo. Agin inayat kami ka ni Catherine. Kaya nagkasar kami iti mabit. Kan adan na pasamak iti nagbagatan mi.
Diyos ko. Awanan ti sabali a pagkamangak. No di si kalang. Si kalangan ti amo ka pangitalkak. Kadag ito'y paglablabasa kita. Ikanak ko may tikir ti pakinakan, Diyos ko. Sapay ko ma, tamalasatak tag ito'y panubok itibiyag ko. Nanang! Naiapay anakaw. Anyat pakaragsakam asimang po'y tanakaw. Nanang! Nangabakak iti raffle draw. Anya? Ay anyat inabak mo ngay. Naalak ti grand prize at 2 million pesos, Nanang. Anya? Adan pag negosyo tayo. Narabyan ka manin asimang patpita. Awan bibiyang mo. Balay ko na ito'y. Maramid ko amin na kay kayat ko. Aramid iti kay kayat ko. Awan karbagam ang mga tipa kanyang iti kayat kong aramidan. Anya? Asawa nak, Peter. Awan! Tasyak timang pakpakan kan ka. Apay akasta kamatan. Nagbalbaliw kan kanyak, Peter. Agdrama ka manan. Ala, aginanakon. Ditakan. Apay nagbalbaliw matan anaming pinsan ni Peter kanya. Basol kumatlang ti kastoy anak panagak. Insukat ko ti pudpud nung ay ayatakin ni Peter. Gaputa kayat ko ti rumangay. Ngamanyan. Kastoy matlagayam ti pagpanagan. Sa anak anaragsak iti danda ni Peter. Basol kumatlang no apay kastoy tinagbanagan. Basol ko. Saan amagatang ti kwarta ti talinaay ti panunot. Di ka pasisirap iti pirak, tapno awan to ti pagsangitam. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Ti awanan bain a Claire. Addan to aldaw day jay ang babae. Oh, apay nga agungot ka matan na nagawid, bakit? Ay, naikatak iti trabaho, gapukin ni Claire. Ah, Noon niya lang aming tinapan na yung pulpulong iti boss mi. anya? Anya nga ita, siya akong tinapukawan iti trabaho. Ay, nagsakit na talaga tinakam ko iti dahi ang babae. Sapay la ko mata iso ti sumarunong nga ikatan ti boss mi. Anya? Ay, amangan no si Katina kabasol, bakit? Anya, dayjay a Claire ti patyam, idinto ta siya ti asangwam. Ha, agpampanunot ka kadi, ah? Amukan, Karen. Amok dagiti ugalim asana nasayaan. Iso adyak patyan anay kat ka iti trabaho gapo iti sabali a tao. Di ko namkid di akat, basol mo. Anya? Oh, sa di naman ang tipapanam. Nakabalas ka, mate. Mapanak iti ayan ti gayom ko. Ijay ayan ni Lisa. Mapan ko sa ludsudan. Barang agkasapulan dapay, ijay pagpapaayan na restaurant. Ay, kat mo na. Anya ay nga rot, katawan mo ten trabaho. O sige, inakon. Barang madanon ko ni Lisa, ijay balay na. Itangal daw ti amok a day off na. Sige, agananat ka.
Inikat da kay di pagtrabaho, mare. Wan mare, naikatak gapo iti dayja ang clear. Apay ngay. Noon niya laditan timpul-pulong na iti boss mi. Agasam, imbaga na kano at tunggal awan da boss, ag cellphone lang tar aramida. Anya? Addan to aldaw dayja a babae. Saan lang may satel daw? Ay una yun. Iso nga imayak kan kamare. Amangan no agkasapulan pa'y tibos mo iti restaurant a pagpapaayam. Ay, Wan. Apag iso ka pampano ti may sa akadwami. Sige, bayam. Kasaritak to ni boss inton bigat. Awagan kan to, mare. Sige man nga rod, mare. Tani, awan trabaho kita. Amumat nga ado ti babayadak. Taad dalending ko. Wan, di ka madanagan. Ha, awan trabaho na, kunam, Lisa. Wan, madam. Naikat ngamin itisigo na trabaho na. Kasta ka di, kapin anom? Gayem ko ni Karen, ma'am. Di kay madanagan. Ado ti experience na. O sige, nasayat nga rod, Lukasta. Ayabam nga rod inton bigat, tagsarita kami. O sige, madam. Hello, mare. Mare, nakasarita ko ni boss. Umay ka kano inton bigat. Kasta ka di? Ay na, agyaman nga rod, mare. Awanan yaman na. Isungag sa gana ka Masapakan to. Wan, mare. Uy, adagayam ka barbaro akadwa tayo. Naku na ni boss, asika ka no, tinangisarakan ko na. Wen John. Ay, Karen, iso ni John. John, ni Karen, gayam ko. John, ba't ngay bagbagam? John na adi. Ay, alaman langan. Hello, nice meeting you. And I'm happy to work with you. Kasta akmat ka da kayo. Ay na, naragsaka. Gaputa nagsisingpot kayo amin. Kumusta ti aldaw mo ba kahit? Nasayat lang tamot lakay. Ngam, Ni, apay, adamanan pare ka. awan matkit di. Ngam ni Lisa Hay, awan latat nagbaliwan na. Pabida latta, kunamlan asino. Anya? Kunaklakit din no agpada kami a food server. Saan mat gayam? Isumat ti adda ijay counter. Kanya nga rod kat iso matital kan jebosyo. Sa may sa, dahi tamo ti inaplaya matrabaho. Iso di ka ko magreklamo. Nabayag kaya managayem mo ni Manang Lisa, Manang Karen. Awan, apay ka di. Awan, nadama ko lang. Ungayam, nabayag ka din nga adda dita counter? Wan, apay nadama ko ti kasta, Manang. Ako, awan, nadama ko lang. Naimbag man, awan ti mapukpukaw a collection no kasta. Ha? Oy, ibagakan ka dito Ngamda tala ang ti makam mo. Anya? Amok namin ti ugali ni Lisa no may papan itik kwarta. Naalis to day jay. Kasta ka di? Iso siguro ano maminsan kat masyur ti koleksyon. Ay nasaya tayong bagam dayta. Iti kasta, si putak dagiti gargaraw na. Anya, kasta tinakunagan ka ni Karen? Well, sir, iso siguro ano maminsan kat agkurang ti koleksyon tayo. Pacheck mat gaputan na bayag damat nga gamam mo. Iso anas ka na pangkin tayo dahil sa sir. Narigaten. Katwan na. No kasta nga rod, ibagakan ni Mona. Iti kasta, sukatan na ni Lisa ije counter. Anya, kasta timbaga ni Karen, lakay. Wan, imbaga na kano dahi ta ka ni June. Anya, Iso ano maminsan masyo-short ti koleksyon tayo. Ngamin, adamat gayam ti sana nasayat nga ugali ni Lisa no may papanay ti kwarta. anya. Iso apangkan tayo no pudno dahi ta. Iti kasta, sukatamon ni Lisa ije counter. Narigatan. Apay akasta mo tenter aramidam, Karen. Ha? Nakadkadlaw adakas ti apal mo ka ni Lisa agayem mo. Iso akasta ti bagbagam. Kat, pudno mat, at idog ti ima day jay.
Nang runa no kwarta ti pagsasaritaan. Anya? Napanaknakam ka di dayta? Tapno dayta ti ibagam iti bosyo? Ay nakarin. Nilisa lang arudan tinang tulong kan ka tapno maadaan ka iti trabaho. Ita, iso pa iti tadaalam iti mismo abosyo? Ha? Basta, jak kayat ti ugali na. Ha? Kunam lan asino? Kunam no iso ti akin kukwa iti restaurant? Baon a baon? Lisa, manipo din ton bigat. Tumulong kan nga ag-serve kadagiti makan. Ha? Siya kun ti agyan iti counter. Sige, ma'am. Awan parikot iti dayta. Nasaya at no kasta. Mabit lang, Lisa. Adda na kay baga kada kami may papani ti ugali mo. Ha? Anyat kaya tiyo sawan, madam? No saanak ngagbidot, iso siguro ano maminsan kat masyo-short ti collection tayo. Gapukan ka. Anya? Kas itinakunak. Adda na kay baga kada kami. Iso manipo din ton bigat. Ag-serve kalangan iti makan. Karen, adda ka nun nang ibagakan ni madam. Kasama tin ka ni sir. Saan ka nun nasaya at ugalik no maipapaniti kwarta? Ha? Kasta ka di? Ala, asino ngayon ta? Ay, Jack amo, mare. Ay na, nabayagan nga trabaho ak kadakwada. Ngam, italaas to eh. Ah? Ngam, ayos lang. Sana parikot kanyak dayta. Tawan mo't kinapudno na. Agtrabaho akit di tinasayaan. Ipakita kadakwada asan apudno ti ibagbagada kontra kanyak. Anya? Pampanunutak nga amangan nun ni bakla tinang ibagay ti dayjay. Tamanipod pa idi. Kaya't natagyan iti counter. Ngam, saan nga manugot ni madam? Kasta ka di? Wan. Ngam, narigat mo ti basta agito dulatan. Iso baybay akon. Jonah, nasayata na granata ita. Day off ngamin ni Karen. Isong awan. Kaya't ka man nakasarita. Ah? May papanitian niya, manang Lisa? May papaniti na ibaga ni Madam mo na kanyak. Ha? Kinapuno na. Iso nga imbaga na at tumulong aklangan nga ag-serve iti makan. Tanda ka no na kaibagakan kuha na asan ang nasaya at ugalik. No may papaniti kwarta. Ah? Agpudno ka man kanyak. Sika ka diti nang ibaga kada madam. Saan nakagumurakan ka? No bilang taklo ng ti kinapudno. Kaya't kula amaamuan. Manang Lisa, sana siyak. Iti uray ka ano man, tsak marami dayta. Ha? Kinapudno na. Amok no asino tinakaibagay iti dayta. Gapota na sa unang mutla kanya. Anyat kaya't mo asawen. Kato ni manang Karen tinagapo na dayta azao. Anya? Weng, siyak tiin muna nang ibagaan na. Aklo na ka nagbidutak ang gapota na mati Ang kalpasan ti manungal daw. Napanunot ko asan apudno. Gapota madlaw kumatkan ka, akayat mo nga ipanagna kada madam. Asan apudno ti ibagbagada maipapankan ka. Nasaya at tasimangpat kan Karen. Karen! Awanan kay tibain. Lipata mo nga kumarita. Ni, apay, anya ti basol ko. Di ka man naging didi. Agasam, sika lang arudan ti tinulungak. Tapno maadaan ka iti trabaho. Ngamita, dadaulan nak pa iti boss tayo. Ha? Ita, amukon na sika tinang ibaga kadakwada nga atidug ti imak no maipapaniti kwarta. Dito isango ni boss, ibagam kadakwada, panaknakam no pudno timbagam. Ah? Ay, ay namari, pakawanan na ko ma. Awan pa manaknak ko. Naaramid ko la dayta, gapo iti apal ko kan ka. Anya, mismo ako marem, pagaramidam iti saan anasayaat. Gapulaang iti apal mo kan kwa na. Anya, klas iti panagpampanunot dayta. Aklunak nga damat bidot ko. Gaputa na mati akadagos. Ngam na ipanagnak ni Lisa asaan apod no, dagiti pamadakas mo kan kwa na. Pasensya kayon, ma'am. Aklo na, bidot ko ti amin. Lisa, pasensya ka kuman kanya. Ma'am.
Pakawanan nakman. Kastamat ni Seryo. Gaputan na mati kami adagos kadagiti imbagbaga day chay a babae. Sana nasakit tinakam ko. Gaputa ang mukmat nga awan kinapudno dagi jeng imbagbagana. Talagang awan aramid ko akasta, madam. Wan, amumi day ta. Tanapanagnakan min gapo iti kinabayag mo. Nuapay anamati kami adagos iti imbagbaga jay kumarem. Gapo iti dakas nga apal nakan ka. Kumpurmila ditan timbagbaga nakan ka apam madakas. Asaan met apudno. Ala, at titisweldom ka rin, alaimon. Agyaman, sir. Pasensya ka ngam nagsaritaan mi ka ni Mamyo amaudin nga aldaw mo ita daytoy dito restaurant, ha? Ngam, sir. Kasapulak ti trabaho. Pangasiyo ko didak ikatan. Pasensya ka, ngam saan mi akayat ti trabahador akasken ka. Adadaelam ti padam ataw. Sabay ko tamawatan nak, ha? Sir. Nilisakit din at imawan ka na kami ti dadaelan. Idin to takabarbaro ka laeng. Sa may sa, isupay tinangisarakan ka ditoy. Mala, sabay ko makaamiris ka. Anya, inikat da ka manan iti trabahom? Wanla kay. Siguro, gapo manan iti saan anasaya at nga ugalim kan aramid mo. Ha? Kasta lang rudon ti makagapo. No apay nga inikat da ka iti sigod at trabahom. Gapo iti kinalaing mo amang dadal iti padam ataw. Ngam ita, inulit mo manan? Agbababawi ang iti naramid ko lang ay. Uray agbabawi ka tanalpasan ti amin. Naramid mo. Anya nga ita, awan man ang trabahom. Lakay. May kadwadaytan nga naramid mo. Sapay ko tagnakam kamutan. Pagyamanam, no adapay mayat ang mangawat kan kang agtrabaho. Gapo iti kastang o agalim. Oh, anya, naawat ka kadi tinapanam ang nagaplayan? Saan nga rod lakay? Doon a restaurant tinapanak. Ngam oray may sa. Awan nang awat kanya. Daytan ti bagbagakan ka. No saan mo kumaan nagaramidan ni Lisa iti saan anasayat? Nalambit nga aging ita. Ket adda ka pa'y lang agtrab-trabaho ijay. Oscar. Ay ket aganos ka ah. Anya nga rot. Inaramid mo mo't deta. Titakderam. Ni, si kamot kayam ti masabat ko, Karen. Lisa. Dandan di ka na ilasin Apay nga akas lang imisit kamutan. Saan ka na napudaw kasi ti sikod? Ha? Papanam? Apay nga daymot mabangkito. Kwan, mapanak ijay ayan da tata istong. Inak makisak ka. Ha? Makisagsak ka kaitan? Di mat kadurman mo di ti kasta trabaho? Pudno dayta. Ngam gapot awanan ti mayat ang mangawat kanyak nagtrabaho. So nga awanan ti choice ko. Anya? Mabisinan dagiti anak ko no sa anak nagtrabaho, Mare. Iso anas kan nga agano sa basit mat nga minti sweldo nila kay ko. Ay, una. Anya nga rod. Kat sapay ko takabayatan ti panagsakam. Maamiris mo dagiti bidot mo. Wan, Mare. Naamiris kun dayta. Kinapudno na. Mababain ako na kan ka. Gapo iti naaramid ko. Nala, bay amon day jay, Mare. Lipatan mo tinapalabas. Tinapatag, nakaamiris kan. Amin nga ramidam, adda katukad na. Kat no kayat mo nasaya at to ti pagtungpalam, nasaya at matngarod, ti aramidam. Bueno, gagayam, di tan dinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio.
Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Ay, pangaldawan, nga mawan pa'y sidaan. Ay, huwan nga rod baka. Idirabi ay, nagsidatay ti tuyaw. Itay bigat tuyumanan. Sa ita tuyumanan. Ayun na yan ti kastoy abia. Saan pa'y mangamin nga inted ni Elena tay tangdan ko nagkali ti pagbasuraan da. Kasta ka na'y. Sa napalay, no ited na, ikagumatang iti sidaan ta karnay. Ha? Wano yung kalangan iya tersina da Jewel, ta umutang kapayla iti sidaan. Bayadak tao no ited dati tangdan kao. Oh, da kayo magayam. Anyat gatangin nyo? Ay kwa, sa anak agumatang baraw. Anya? Umutang ako maitisidaan. Bayadan mi matlaan. Apaman nga ited at itangdan ni Tatam Aramon ang nagkali iti pagbasuraan. Kasta. Anya nga, iti utangan nyo si Day, nana. Kwa, may sakilo kumakarnay. Ala, ikan kayo ha. Ngayon pangasyaw, saan ko mga agbayag ti utang ya, wan? Bayadan mi matla adagaws. Agit lang. Mga laak, iti utangan nyo. Anya, imay imutang ni Nana Rona iti karne ko na. Imay itay. May sakilo ti inala na. Imbagak lang arudan kan ka. Ano umay da umutang, saan mo idang ikikan? Amo mat ang nagrigat asingiran dagi di atat tao, ha? Ang ka rin naman bayadan naman la adagos. Oho, mamati ang to, inton na bayadan dan. Iso nga inton maminsan, saan mo ida apapautangan? Pangaasim, ha? Ay na tata, pasensya kay lakuman. Jak pa'y lama ito titangdan nyo ita. Tani na delay ti pawit nila kay ko. Ay, kasta. Ay, kawan na. Anya ngay nga road. Di kay madanagan tata. Apaman ang makay pawit nila kay ko. Ibaon kunto ni Jason amang itulod iti balayo. Ay, uwan na. Awan parikot iti daytay, Lina. Agyaman nak tata. Nanang, saan ka di pa nagpawit ni tatang? Saan pa'y nga rod anak ko? Inawagak itay ngam kunanamot asan kanupay ang makapanaw iti trabaho na. Ada kano isang sangbut na. Kasta ka di? Ay, jak pa'y maitid titangdan ni Tata Ramon ang nagkali iti basuraan. Ni, sapay awan abasto tayo anak ko. Uwan nga rod, nanang. Awanin si Dan, iji kusina. Uwan nga rod. Sige, mapanak man pa'y la ijayan damanong Joel inton malam. Inak pa'y la umutang kadakwada. Na, imaya, kaputa, umay ko ibaga ano mabalain. Kat saan mi pa'y labayadan di inutang may. Tanay, awan pa'y makwartak. Anya, kat no imbagayo kanukin ni Joel abayadan nyo adagos. Kuwa nga bain, saan pa'y nga intad ni Elena titangdan ko. Ngam di ka badanagan. Apaman nga itid na kitagbayad na kadagaw. Siguraduhin nyo lang ang tata. Amo yung mat nga istrikto kami no may papan iti utang. Oh, si kamat gayam kumare. Anyat gatangam. Ay kwa, sana ka gumatang mare. Anya ngay nga rod. Umayak pa'y la kumaumutang iti abastumi no mabalin. Na-delay ngamin ti pawit nila kay ko. Anya, utang manan. Ay, hindi ka madanagan mare. No agpawit nila kay ko, bayadak to adagos. O ano, ikan kamare. Ngamne, pang-aasim tabayadam adagos ha. Amumat nga awan kumakumare kanyak no may papan iti utang. Ay, uwan kumare. Unay lakit din.
Agbayad akto. Ay na, itad kumamatin ni Elena titangdan ko nagkaalay ti pagbasuraan da. Ha? Tapno mabayada kung di utang taakar na ititersay na da jewel kanina. Ay, wad nga ron lakay. Ay. Ang mga nuan yan tumanon ti agkakadakas nga ibagadagi dyan nga agasawa. Narigataan. Nagkapuak ijay itay bigat. Napanak nakisarita. Ngam makapungtot ni Nina. Kasta ka day. Wala, ingkanto singiran ni Elena. Tapno mabayada mo jay utang ta. Ne, mano nga aldawan tinapalabas? Ngam apay ngay, awan matan ni tataramon nga umay agbayan. Saan da pa nagbayad? Saan pa'y nga rod? Idikalman ko pa'y lang urayan. Ngam aging gaita, awan matan. Una yan. Laklakayan nga ulbod. Ay, maudya talaga na panagpautang ko kadakwada dayjay. Rumbang lang. Kita nga ma, nagrigat asingiran. Maturog ti puunan no kastalatan. Una, iswarumbang ko mga umay damot na nagbayad. Ala, bayam. Siyak to ti mapan agsingir iyay balayda. Oh, anya nga ay, manon nga aldaw di utang niyo, tata. Agbayad kayo na. Ay, pasensya ka nina. Awan pa ti kwarta may. Anya nga dayta. Saan kayo matgayam asigurado ang makabayad? Ay nano kastalaang. Pulos adi kay ton makautang. Ay, talaga at pagpungpung tutundak dagijay nga agasawa. Nay, apay bakit? Agasam, napanak ije balayda. Ngam awan mat pagbayad da. Kanya nga ro day ta imot mo apapel. Kastoy langan taramida. I-post ko man langan ijay Facebook tinaganda. Ha? Bareng agbayad dan. Ay, boy. Gusto day ta bakit? Siguradong agbayad da. Hoy, Jason! Oy! Nasaya at na nakita ka. Umay ka man ditoy? Auntie, Adda ka din ni nanang mo ijabalayo? adda. Apay ka di, auntie? Nasaya at. Ibagam kan kwa na nga umay agbayad iti utang na. Uwan, auntie. Tano saan? Inayon ko nga i-post iti Facebook tinagan na kadagiti nakautang kanya. Anya? Alain kan, saan mo aliplipatan di imbagakan ka, ha? Nanang, ingkay ka nung bayadan ng ti utang nyo di store da nanang Nina. Ay, unay mo ni Marinena. Kaslay tarayak mo siya utang ko. Hindi kayo utangan inton sa marano. Ang mga no, i-post na kayo iti Facebook. Sige nga ron. Mapanak man dyan datatamaram mon. Ha? Inakita titangdan na. Ta sigurado nga urayan na matan. Kan inak to bayadan ng tay utang ko dyan store. Umay ko man itad titangdan nyo, Tata Ramon. Oh, adtoy oh. Ay na, ay agya manak. Ay, makabayad kami iti utang mi iti terse na da jewel kanina. Ha? Dahito lang kami tinamnamaan mi apagbayad balasang ko. Ay, kasta ya. Nala, ingkay nga rod bayadanan. Ta sigurado, pagpupungtutan na kay manan. Ay, huwag nga raw. Imay dito'y balay. Imay nagsingir. Hanggang di mi naitid at awang kwarta may. Marinena, impus mo matan iti Facebook dagiti nagan dagiti nakautang kan ka. Ay, katwan na. Tapno agbayad dan. Kat si Kangay, agbayad kan iti utang mo. Ay, uwan mare. Ay, nagadumo dagiti impus mo. Una mare, barang iti day tangay naramid ko, umayan agbayad dagiti nakautang kanya. Anya? Iso ano di mo kayat ang mainayon tinagan mo, agbayad kamatan iti utang mo. Adtoy mare, bayada kung ti utang ko kada kayo. Pasensya atan medyo nabayag. Itay lang amin agsapaan nagpaw iti asawa. Ay, jak amo na niya ti may bagak iti dayjay nga inaramid ni Nena. Basit agatan. Nabaulan na nga inaramid ti kasjay. Uwan nga rin, nanang. Saan mo't unay anabayag ti utang dagiti daduma? Ay, kasjay na ngamin.
No adda utang mo, ti kayat na bayada madagos. Ganyan. Agpautang pa lang ron, no kasya ti aramidin na. Bye-bye, ama. Lukas di ti pakaragsakan ng aramidan. Talaga gaya maimpos mo, dagiti nagan may anakautang kan ka na. Ay, katwan na, tata. No saan kayo kumaan na tiwad? O di saan kong aramidan ti kasta? Ay, wala yan. Iso abayadan yung ti utang nyo. Tapno ikatag tinaga nyo iti Facebook. Nagbasita nagatad, gamkas ti inaramid mo, balasang kao. Nawanin ti ado pa'y asao. Agbayad kayo kit din. Apay nga ita kailangan nanang. Sa dino tinagapon nyo. Ay, inanusak tinagnag na anapan ijay daya anak ko. Ha? Diyak kayatan ti mapan gumatang iji terse na damari nena. Aginggat kabalak ti magna, mapanak iji daya. Wala nanang. Nasaysayat pa eh. Ustula day ta. Barang makaamiris ni Nana Nena saan anasayat ter aramidan na. Wen nga rod barang makamiris to. Nay, apay ngagpayong ka, kat asidaglang matitersay na. Ay, mapanak ijay daya lakay. Ijay tiinak gumatangan. Aya, Kabailak pa'y matimag na. Ano sa ko na? Diyak kayatan ti mapan gumatang ijay isturdanina. ha, Masair la ang tiriknak no mapanak ijay. Gapo iti saan anasaya at apanagsasaudang ang asawa. Ay na nagbangsitan dagiti karga ti ref. Bakit? Nag-expire sa amatan dagiti karne kan frozen food. Ha? Bakit? Apay di mo madlaw? Tiyan niya. Kuno awanan na pulos ti umay gumatgatang dito tirsina. Ha? Bakit? Saan nasaya at inaramid mo apanangipos mo iti Facebook itinagandag iti nakautang. Anya? Ngamin, nang rugi iday, ngawan ti umay gumatang dito eh. Kat ita, nadadahil amin alako ta. An-muntang idag ita, dakil alugi ah. Wan nga rod lang kay. Gusto ka. Saan anasaya at ginaramid ko? Naamiris ko matlang data. Narigat gayam ti managing bubukod. Siguro no saan akas di tinaramid ko. Nalabit, awan ko matinadadaal alako ta. Ken, mapalpalabas ko pa, nanarona. Kasta mo ni Maria Elena. Ijay mo tandaya ti paggatgatangan da. Isuan, naamiris ko ang maditi naramid mo. Ni, si kamot kayam day ta kumare. Bigbigat mo't nga da ka dito igit ti kalsada ngagpupuor. Ay, wan mare. Pupuurak man dagito'y nag-expire alako mi. Nag-expire? Wan mare, gaputan na bayagan asaan anagatang. Ay, wan gayam. Pasensya kayo ko man ha. Amok ana pasakitak tirik nayo, gapo iti naramid ko. Ha? Gapo iti panangipost ko kadagiti nagnaga nyo iti Facebook. Kat agkakasakit pa'y asarita ti imbagbagak. Ala, lipatan mo day jay mare. Kat pasensya mo't no saan kami nagimatang ijay store mo. Tane, aklunak nasakitan na kiti naramid mo. Ngam awan kanyak day jayan. Lipatakon, tanakamiris ka matan mare. Ay na, agyamanak mare. Nana, pakawanindak ko ma. Gapo iti saan anasaya at nga inaramid ko kada kayo iti kalabas. Ha? Amok anasair tirik nayo gapo iti inaramid ko. Naamiris mi, asaan anasaya at dayjay nga inaramid mi. Maala, lipata mo dayjay balasang gaw. Kat pasensya ka mutan no saan kami agim matgatang iti istoryaw. Nasakitan kami nga main iti naramid mo. Ang awan kanyak dayjayan. Linipat kun dayjay nena. Ay na, agyang manak nana. Kat ikarik, jakon ulitan tinaramid ko. Kat nawaya kayo manin nga umay gumatang no kayat yo. Ha?
Kat saan kayo apilitan no talagang awan pagbayad yun, nana. Basta saan ang matawanan, Tapno at damat la pag-purchase ko itila ko. Nuawanan ti karubam, di mo pagsasawan. Tama nga no isudan to ti asitkam, no sikanto ti agkasapulan. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.